Hallo Leute, die verchaarde agus falsche ras chuig an seomaranga Germanische líne. Tá is gom go bhfuil sketamíní an downarmh ó heh an obair atá le déanamh gcuinniu ach fannaí suchar shricmuid an obair a gceann nómid. Ach dúireach le rá bhí cúpla sibse I deagháil lum ag rá bhfuil faiban a gcuibh leis an app OneNote mar sin ná denigí darmad má tá tú ag buint úsáide as an app caithfidh tú sync a dhéanamh gach lá agus cúpla uair I rithean lé freisin. Caithfidh sibh sync an tám ar fad nó ní féidir libh teacht ar an eolas is ratha. Muna bhfuil sin ag obair ná denigí darmad is féidir libh logáil isteach ar líne tríd an browser. Tá mise ar Firefox inis, is féidir libh dul ar Chrome nó is féidir libh dul ar Safari nó pe rud gur wathlibh an sin gcrachran.ie agus an sin feici sibh isteach an sin ar an suíomh idirlíon iontach tá ghain tá an nasc an seo fech fech tá sé an sin sa cúne agus béis sibh an teacht ar an nasc an sin, so is féidir logáil isteach agus OneNote úsáid tríd an browser cosú lumsa inis. Mar sóldíobh tá mise just ag chur an browser ar leataobh onas nach bhfuil bhór nanamnacha le feiceáil ar an físean. So, wir sind hier am Mittwoch, den 25. März. So, nu machen wir ein Hörverständnis, danach Leserverständnis mit Übung 3 und danach haben wir Übung 4. So, ein Spruch den nu nach Clustriliana, leibtisch kan biog cúpla ceisna ar agart Mariaular agus an sin an Oberwalja, cosú le gachrodella, ach an rudatá sibh ag seola cúm ná Übung 4. Inniu agus an sin rachmuid tríd an Microsoft Form le chéile. Leisca. So mar sin rachmuid seachadí ma CJ Fallon app agus tam Aufseite 91, so nócha hain inniu. So hier haben wir Hörverständnis 1. So tamuid taréis fechant treffen und treffen sich mit. Sin an ceacht déirí a rinnemer agus rinne cúpla sibse na ceisna I gceart. So má sibh. Ach an sin támuid ag bugaráis so b'imiid déanamh an léamhtuiscin an clúisteiscin seo agus an sin rachmuid tríd na freagraí. So an rud a déanaí mé ná brúhí mé ar an córas fuama é stómuid leis an sin bé deis a gcuibh na ceisna a ragart agus an níos sin rachmuid tríd an freagra. So dus ag bóir na 1 Jenny und Ines so bhfuil féachar sin. Track 37. Dialog 1. Hallo, hier Maya, Ines am Apparat. Hallo Ines, ich bin's, Jenny. Tag Jenny, wie geht's? Prima. Meine Eltern sagen, ich darf heute Abend ausgehen. Sie waren mit meinen guten Noten im Schulzeugnis sehr zufrieden. Hast du Lust, in die neue Disco in der Karl-Marx-Straße zu gehen? Ja, das wäre super. Wo treffen wir uns? Also, Ines, ich schlage vor, dass ich zu dir komme. Wir könnten uns bei dir fertig machen und dann zusammen mit dem Bus in die Stadt fahren. Das ist ein genialer Plan. Komm gegen 9 und nachher kannst du hier schlafen. Dann musst du nicht alleine nach Hause fahren. Prima Idee. Bis dann also. Tschüss. Okay, so nish brú ar pás ar an bhís an seo agus freagar na ceistena sin. Okay, agus fáilte arás. So dus a bor cáhfuil siad ag bualadh le chéile, well, tá siad ag bualadh le chéile ag teach, tá ag ghlach manótaí, ag teach, agus an sin cén tám, well, dúir si ag a ní a clog. So má sibh na daoine for sin a gceart. Okay, so danach Teil 2. Okay, so rachmuid isteach. Track 38. Dialog 2. Tag Peter. Tag Carsten. Wie geht's? Gut, danke. Und dir? Ja, auch gut, danke. Sag mal, hast du am Wochenende etwas vor? Nein, eigentlich nicht. Wieso? Mein Vater hat mir 2 Karten für das Fußballspiel Schalke gegen Dortmund besorgt. Er kann leider nicht mitkommen, denn er muss mit meiner Mutter auf eine Hochzeit gehen. Hast du Lust? Na klar. Ist das Spiel hier in Dortmund? Nein,
Das Spiel ist in der Veltins Arena in Gelsenkirchen. Wir müssen mit dem Zug hinfahren. Der Anstoß ist um 3:30. Die Fahrt dauert 40 Minuten oder so. Wenn wir vom Hauptbahnhof um 12 losfahren, dann haben wir keinen Stress. Gute Idee. Wir könnten uns um 11:45 am Eingang des Hauptbahnhofs treffen und dann die Fahrkarten kaufen. Toll, bis dann also. Tschüss. Okay, so anish brew pause agus fragar na ceisna sin. Okay, fáilte rash, so dúir gluistigh buaile ag an Hauptbahnhof, so sin príomhstáisiún trénach, ag viertel vor 12 sin 4 chun a 2. Okay, so anish los geht's bis 3. So, sure. Trick 39. Dialog 3. Guten Morgen, Marina. Guten Morgen, Rüdiger. Fährst du in die Stadt? Ja, ich muss in die Bibliothek. Ich mache ein Erdkundeprojekt über den Burren in Irland. Und in der Bibliothek gibt es viele tolle Bilderbücher von Irland. Fährst du auch in die Stadt? Ja, ich muss ein Geburtstagsgeschenk kaufen. Hast du Lust, beim Italiener in der Lessingstraße zu Mittag zu essen? Ja, das ist ganz nah an der Bibliothek. Wenn du das Geschenk gekauft hast, komm zur Bibliothek und wir gehen dann zusammen ins Restaurant. Okay. Sagen wir gegen 12:30? Wenn etwas ist, kann ich dir eine SMS schicken. Prima. Schau mal, hier kommt der Bus. Okay, so anish brew pause agus fragar na ceisna. Okay, so fáilte rash. So bhí sin costa galore. An der Bibliothek. Wenn du das Geschenk So bhí sé ag rá roint áitne. So má gekauft éistíonn hast, sibh go komm zur cuairmach. Bibliothek und wir gehen dann zusammen ins Restaurant. Okay. Sagen wir gegen 12:30? So sin bhí éisinsa bibliothek agus tá si ag dul einkaufen. So tá ag buaile chéile lasmuid don bibliothek so sin an leabharlann. Agus 12:30 ná dennig í darmid 12:30 sin le ó an clig rih a hain so scríbann tú 2 trucha. Okay, so anish Manuela und Johannes. So das ist Teil 4. Trick 40. Dialog 4. Bei Dorfmann? Hallo Manuela, Johannes Schober am Apparat. Ja? Was kann ich für dich tun? Ich wollte fragen, ob du morgen Abend etwas vorhast. Nein, ich habe nichts vor. Warum? Darf ich dich ins Kino einladen? Ja, das wäre schön. Echt? Super. Ich dachte, wir könnten uns vor dem Kino treffen und dann vielleicht nachher ins Eiscafé gehen. Toll. Sagen wir um 8 vor dem Kino? Cool. Bis dann. Bis dann. Okay, so nish brew pause fragar na ceisna agus tá raiscom. Okay, so der siad vor dem Kino, so tá sig buaile lasmuid don ficturelan 8 Uhr. So ag a 8 a clog. Alright, so má sibh an piece of dairy anish her hanich. So hier sind wir. Trick 41. Dialog 5. Guten Morgen, Herr Logis. Guten Morgen, Herr Hanisch. Wie geht es Ihnen heute? Gut, danke. Und Ihnen? Auch gut, danke. Herr Logis, hätten Sie heute ein paar Minuten Zeit? Ich möchte mit Ihnen über Ihre Klassenfahrt nach London reden. Selbstverständlich. In der 4. Stunde habe ich frei. Passt das Ihnen? Ja, das passt. Kommen Sie zu mir ins Büro. Alles klar, bis dann. Okay, so nish brew pause agus tá raiscom nuair atá na ceisna freagraibh. Okay, so tá seo difriúil an uair seo tá siad ag buaile chéile ins bureau so sin san ifig agus níl amlúte ach tá tréimhse 4 stunde so sin an 4 tréimhse mar sin tá siad ag buaile chéile tréimhse 4 so tá siad ar scoil. Okay, so nish tá ag bug ará chuig an léaserverständnis. Now tá a gin leon léaserverständnis ní léimar dus a gé caimuid dul sios agus na ceistena á léomh dosach agus an sin be níos mó tuiscin de gin. So be muid dar nói ag freagart na ceistena as ghaeilge
mar sin níl me géirí aon béle eáil scríofa a gcuibh in aon chur mar scoil an Gaeilge muid. So dus a bor céim fá gur cheol Charlotte text go Julia. So tá Charlotte ag seol an text agus tá Julia ag freagartí. Céirdí an dá ceist a churann Julia a rais chuig Charlotte. An sin céim mí atá an achtar ar siúl, an sin céim fá a churthaí Julia gléach ar Charlotte níos tuní, céim tam meag sí sahaile, agus cad is brí le LG ag deire an text. Muiste grá lange Geschichte, liebe Grüße oder Lieblingsgericht. Okay. So, Julia, hast du Lust ins Konzert zu gehen? So sin an focail Lust a rís. Tá sé teach suas róvinnig dúin agus ba corgfuil sé ar ólas gine ag an buinte seo. So sin sim, an bhfuil sim agat ins Konzert zu gehen. So sin an ins. Tá muid ag fegant ar an in agus das le chéile sin ins. So isteach sa, in the, Konzert zu gehen. Ja, vielleicht. Vielleicht, ní cloiste sé sin ro iontach. Vielleicht cilíonn sé sin Beiger. So braten sé. Wann findet es statt und wer spielt? Cahan na bhfuil sé ag tarlú agus cé an bhéir sin cé atá ag sinnam. Ich habe 2 Tickets für Coldplay für den 8.9. Okay, so es féidir liv cílíonn a sin éasca. Coldplay, ich bin dabei. Now, ich bin dabei sin frása ar le nó na cainte sin tám an sin. So níl éon doubt, níl éon ceistan is. Ich bin dabei. Bé mé an. Ich rufe dich später an. So sin an bríthir scartha sin anrufen. Ná den dermid an bríthir rufen sin glé air. Sin glé amach, maleisce. So sin scradamach. Ach anrufen sin gléach a chur ar duine. So sin dul ar an bhón le duine. So rufen sin ag scrada. Hallo, wie geht's? But anrufen sin ring, 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 ring. Hallo, guten Tag, wie geht's? Okay, so alles zu organisieren. So tam kann gleich geort kann gakrada organisieren. Cool, ich bin ab 18 Uhr zu Hause. Now an ab shin simul, shin an focal o. So bei me sawalia o a sé clog. Bis dann, LG, Charlotte, kus, kus, kus. Okay, so an nish, idir é sin agus cínse an one note. Fragar na ceisna seo a leanas iad a chópleir agus tarráis chuig an fís an seo nuair atá tú créach na hello. Okay, agus fáilte rais. Anis, léim sé hart. Now, támuid ag denmh námhórda an portfolio obair tusk go bhfuil méid tasalú in á reorganization íana ag gart. Ach, is féidir fekent Übung 4. So schreibe die Sätze in der richtigen Reihenfolge in dein Heft. So, seo córa. Tá córa gwen an seo, agus tá sé as ord. So camuid leid tríd, agus an sin camuid é a scríomh amach san ord ceart. So an oberwalje le heola cúm a nocht ná an teach seo a scríomh amach san ord ceart, agus an sin caithí tú é sin a úslódal dom ach rachmuid trí sin again nomid. So dus a bar, wir treffen wir uns 3 bei mir. So sin an bríthir treffen a ríis, wir treffen uns 3 bei mir. So an frása sin bei mir sin lum, nu ag mo heach. Ich habe gar nichts vor. Warum? So ich habe gar nichts, sin níl ein rud planalta agum. Kein fá. Hast du Lust, mit Uwe, Karl und mir Fußball zu spielen? So Uwe, sin bukel, Karl, bukel ella, mir, sin misha. So hast du Lust, agus durmer níos luha lust sin sim, a bhfuil sim a got pella immert le Uwe, Karl, agus me hein. Danach haben wir guten Tag Sven, was machst du heute Nachmittag? So, schön guten Tag Sven, Eske. Na klar habe ich Lust.
Cínse tá sime gom bhean treft ar ois caitheann na bhfuil sibh ag búla le chéile. Tschüss, 3 bei dir. So, da mar rud ag bhfuil bei mér lumsa, tá bei dir latsa ag a 3 ag ducheach. Okay, also bis dann, tschüss, guten Tag Max. Okay, so nish caithi tú an teach seo a chur san ord ceart. Nud beag díobh tá sín sé leis an líne seo. Alright, so, chun é sin dhéana caithi tú each na scríomhach de cópléir nuair tá tú críochnathe tá isteachtaí an OneNote agus níla ceist amháin ar an form inniu úslódáil Greengraph de Übung 4 sin leathnach nó cadó an seo rih 25 tar éis a 3 ar an 5 lá is 20. So sin an céidean. So tá cead agat Greengraph amháin a chur suas níos lú ná 10 megabytes. Ghlaci siad le Greengraph. Mar sin ná seol riomhfos cuam chur isteach sa píosa seo, sa fáil seo, onas nach bhuaithí mé an umarcha riomhfos na uamh. Muna bhfuil seo ag obair ar an OneNote, díreach té isteach agus brú ar an Microsoft Form sin, agus an sin chuci an browser suas leis an link ceart tróna an brúma ar cúpla uair. Ach, is féidirm é a cholíne an sin. Ná den darmid brú ar submit. So sin deire an ceachta nniu tásúlagum go bhfuil gach na sláán sa bháilte agus go bhfuil fé tuairt ar díomhhéin agus do bhór muintir. Bí cinnte go bhfuil leanúint na tróracha atá ag teacht an HSC agus an rialtas agus nach bhfuil fé brisin na réalacha sin. So auf Wiedersehen und bis